To je Bestov VIP intervju. Mile, kako ste danas? Kako ste se osjećali na bini? Super, bilo je dobro, bila atmosfera dobra. Rešio sam sad da pravim neku seriju koncerata, bi sam u Zagru, pa sam u Ljubljani, pa ćemo ići negdje dalje. Bilo mi je super, vidimo. Mnogo nas je bilo izvođača, pa se malo publika umorila, ali ja sam se odlično osjećao. A vi ste bili super danas. Hvala. A jesu vam Marta i Lena danas pomogli za ovaj styling? Pa jesu, u stvari. Jesu? Pa jeste. Tu Marta i Elena, što znači styling, je lepa košulja, odelo fino za ovakav nastup, treba da imamo nešto. Jesu, one su u stvari odlučili o mom stylingu, da, tako je. A, znam da ste inspiraciju za prvu tetovažu dobili od Erosa Ramazzotija. Možete nam pokazati tu tetovažu? Može, dušo moja. Ja sam bio na koncertu u Novom Sadu, Eros Ramazzoti imao koncert i onda kaže Marta, on moćno izgleda, znaš, on ima čerku, Aurora se zove, tako. I onda kaže, Marta, ti možeš, ma nekog star sam ja više za tetoviranje neko. I tu sam, eto, to je moja Elena. Da. To je moje najdraže biće. Sve može, znaš, tetovaže su vrlo čudna stvar. Može neka čovjek se pokaje, nešto šta je napisao, ovo, ono, ali ona ostaje moja čerka, moje dijete za cijel život. Da, a možemo li očekivati neku novu tetovažu na vama? Ne, za sad ne. To je to. Neću se više ženiti i praviti djecu, ne. Kako da ne? A jel bi za sebe rekli da ste veliki romantik? Pa jesam. Da. Bar sam veliki romantik i emotivan sam. Često kad je bilo da li pjesma u pitanju, da li neki ovako slučaj drugi, ja sam emotivan i mogu da je zaplačem i tako. Da. A koji je najbolji poklon kojeg ste kupili Marti? Poklon? Da. Pa to je najbolje što je dobila sam Elenu, a tog ne postoji bolji poklon. Šalim se, ne računamo to u te poklone, jer mi smo već dugo u braku i bivše pokloni nisu ni interesantni, šta ja znam. Jedino sjećam se kad je rodila Elenu, to je bilo prije 27 godina, onda sam otišao u bolnicu, kad se porodila i kupio neki lanac. Nešto ovako, ne znam. Rekao, nemam, tad je bila kriza neka u cijelom regionu, bile su tad neke i sankcije i ratovi. I rekao, nema više da to ti je to. Baš mali poklončić, ali onaj danas dan da pamti to. Sada joj kupim avion, to je više značilo u to vrijeme. Naravno. A da li vas Elena pita za mišljenje oko njene muzike? Koja vam je omiljena pesma od Elene? Pa ona se neka ljuti. Da. Neko me pita, znaš Elene pjesma? Rekao, ne znam nijednu. Međutim, znam stvarno, ima ono dobri pjesma sa Bubom Jalom, ima sad s ove. Novi album je top. Da, top je, sad radi sa Miksom i pa ne znam, naprimjer, ja volim njenu pjesmu Fobije. To je lagana pjesma, balada, ali ima, sad da ne nabrajam s Bubom i s Jalom, sjajne pjesme. Znam se. Ali u njen izbor pjesama ja se ne miješam, ali to je ipak druga muzika, ona je iz drugog svijeta. Pa naravno, da. A kako počinje dan Mileta Kitića? Kako počinje dan? Joj, teško, sestra. Ima 2 kućeta mala, 2 čivave, jer spavaju sa mnom. Da, u krevetu naravno. U krevetu normalno. Prije toga sam imao 3, pa prirodno su uginula i rekao sam, neće mi leptir više u kuću ući. I onda ja dolazim iz Bugarske, sam imao neki nastup i Elena kaže, tata, da vidiš nešto. I ona kupla malog ovog jednu čivavicu. Ja je ljut. Međutim, oni su odstali za Dominikanu 2 mjeseca, on ostao sa mnom i od tada kod mene i spava i tako. Tako da, eto, to je to. Volim ih i počinjem dan, pričam se za dan. Legnemo da spavamo, ustanu ujutru, znaš kako u kućiću ustanu, vrte se, hoće da napolje. Tako da, prvo s njima ustajem, pa pijem kafu, pa eto tako, nekad i rakicu ujutru. Pa treba i to. Nećemo. A koji sport sad najviše pratite? Pratim? Da.
Ja sam bio sportista veliki. Znam. Ja sam igrao fudbal u nekoj ozbiljnoj ligi u to vrijeme, tad sam živio u Sarajevu. Igrao sam fudbal za Pretice Vogošće koja je bio druga liga, a tad je druga liga bila jača sad nego ova prvoligaš sad. I onda sam kasnije počeo da igram tenis. Negdje od 90. godine igram tenis. Skijao sam od 18. 19. godine sve sam skijališta po Evropi obišao. Čak u Americi sam bio u Aspenu, zna se to tamo, Colorado, najbolji taj skijaški centar, pa su sad malo već koljena, nisu zdrava i tako. Tako da, a od sportova pratim sve. Sve. Pa najviše fudbal, košarku, klasika mi je muški sport. Ali inače pratim, pa čak i snuker pratim, bilijar, sve živo. Sve. Mislim, a pikado? I da, i pikado. Sad svetsko prvenstvo, sad ide. A gdje? U decembru pikado. Ovdje? U Angliji. Aha. Pa ne znam sad za to, ali pratim pikado. To je onaj baš neki klubski onaj. Pošto sam jedno vrijeme živio u Americi, u svakom klubu, u kafani ili klubu, restoranu imaš taj pikado i ljudi bacaju. Ali ne razumijem se u taj sport. Ali snuker sve znam od. Je li još danas trenirate svaki dan? Takvu kondiciju treba da održite? Pa trebam, ja imam ozbiljne godine, imam 74, sad će mi sam mjesec dana 74 godine, to su ozbiljne godine. I sad sam imao, rekao sam, problem malo sa kolenom, pa sam sad malo sa tim trenicima, malo više treba da pješačim i da pravim neke obične te vežbe. Ali u principu igram tenis, to mi nekako u zadnje vrijeme omiljen sport i skija. Pa lijepo. Ja znam da imate čivabu Rafa, se zove, a da li mu kuvate? Da. Klasika daje mi neke granule, ali dosta im kuvam i batake, meso, malo ponekad teletine, ne smiju masnu hranu da jedu, to je normalno. A ponekad Bogom damo i a da li slavite rođendane? Pečenje iz posača i sve dobiju. Sve dobiju. Molim, da li? Ako slavite rođendane pasa? Ne. To ne. Ne slavim ni svoj rođendan. Da li vam je ostala koja neostvarna želja u vašoj karijeri? Pa, bio bi kazna od Boga ako bi bio nezadovoljan svojom karijerom. Šta znači, ja sam čovjek došao iz jednog sela tamo kod Dervente i Doboja, došao u veliki grad, u Sarajevo. Došao sam u školu, nije bitno. I napravio sam solidnu karijeru kolika, ali i već trajem. Što ne bitnije, mnogo godina trajem. Sad, da sam ja ovdje, negdje ili ovdje, to je nebitno. Trajem u ovim godinama, ja sam možda od svoje generacije još najaktuelniji. Što znači, vole me ljudi. Bio bi nezadovoljan ako bi nešto u životu, ali kad sam završio srednju školu, imali smo neki bend, osnovali mi Prinčevi, zvali se u Vogošći kod Sarajeva. Pošto sam volio sport, upisao sam DIF, to je fiskulturu, znam. Cijeli život sam želio da budem profesor fizičkog. Pošto sam se bavio sportom i uvijek kad nam baci loptu ili bilo šta da radimo, volio sam. I predao sam, ne predao, nego sam položio prijemni, mislim da kažem, 82. godine. 72. pardon. Prijemni i onda sam počeo da sviram, nikad nisam mošao na fakultet, dao sam prijem, trebao sam krenem od septembra na predavanje, normalno, kad dobio indeks, ništa. Tako da sam kafana me odvukla i tako. Onda u nekom drugom životu možda. Kafana i lijepe žene. Pa dobro, šta da kažem.